навиди бомдодии аз радио зуди ки имрӯз 25 август тақдими шумо бинандагони азиз мешавад. Умедворам рӯзатон бобарор бошад. Соат бо вақти Прага расу 7 субҳ аст ва ман омода ҳастам ки чун ҳамеша хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро барои шумо бирасонам. Умедворам то охири суҳбат бо мо хоҳед буд. Ширкати Somon Air мегӯяд то 31 август нархи билети бозгашт аз Русияро ба Тоҷикистон арзон мекунад. Дар бораи он ки пули билет то чӣ ҳад арзон мешавад тафсилот дода нашудааст. Пештар сафири Тоҷикистон дар Москав гуфта буд нархи билет барои парвозҳои чартерӣ то 24 000 рубли русист. Дертар бархе аз муҳоҷирон шикоят карданд ки арзиши он аз 30 000 рубл боло ва на ба ҳама дастрас аст. Ширкати Somon Air рӯзи 24 август дар баёние гуфт ба ҳавопаймоҳои онҳо иҷоза шудааст ки аз Тоҷикистон холӣ нараванду шаҳрвандони Русияро бо худ бибаранд ва ин ба поин омадани қимати билетҳо сабаб гардид. Ширкати Somon Air хотиррасон мекунад ки тамоми мусофирон ҳатман бояд ниқоби тиббӣ ва дастпӯш дошта бошанд. Онҳое ки таби баланд ва ё нишонаҳои коронавирусро доранд ба ҳавопаймо роҳ дода намешаванд. Ҳамчунин бо худ гирифтани маълумотнома дар бораи надоштани COVID-19 ҳатмӣ аст. Барои кӯдакони то 3 сола ин маълумотнома лозим нест. Ширкати Somon Air мегӯяд дар бораи санаи роҳандозии парвозҳои доимӣ байни Тоҷикистону Русия иловатан хабар медиҳанд. Раҳматулло Зоиров, раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон гуфтааст ки дар интихоботи раёсати ҷумҳурӣ ширкат намеварзад ва қасд дорад ин корзори сиёсиро таҳрим ё байкот кунад. Дар ин баёнияи сиёсӣ ки рӯзи 24 август нашр шуд, Зоиров ки ҳуқуқдон аст 7 сабаби даст кашидан аз ширкат дар интихобот ва таҳрими эҳтимолии онро зикр кардааст. ӯ аз ҷумла гуфтааст яке аз сабабҳо ин аст ки раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ҳақ надорад раиси ҳизб бошад ва раҳбарии ӯ дар ҳизби халқи демократӣ системаи бисёрҳизбӣ дар Тоҷикистонро аз байн бурда ва ҷумҳуриро ба низоми якҳизбӣ табдил додааст. Раҳматулло Зоиров ки дар гузашта мушовири ҳуқуқии раиси ҷумҳурии Тоҷикистон буд, аз соли 2002 то кунун раиси ҳизби социал-демократ аст ва сиёсатҳои ҳукуматро пайваста танқид мекунад. ӯ дар гузашта борҳо гуфтааст Эмомалӣ Раҳмон ки аз соли 1994 то ҳоло раиси ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ҳақ надорад дар интихоботҳо ширкат варзад. Хабаргузори Азия Плюс менависад ки ду халабони тоҷик бар асари суқути ҳавопаймо дар кишвари африқои Судони ҷанубӣ ба ҳалокат расиданд. Ҳавопаймои ширкати South West Aviation 22 август чанд дақиқа баъди парвозаш аз фурудгоҳи Ҷубе пойтахти ин кишвар суқут кардааст. Дар пайи он 17 нафар ба ҳалокат расиданд. Ҳавопаймо борҳои мухталиф аз ҷумла мотосиклҳо, қисмҳои эҳтиётӣ, маводи хӯрока ва ҳамчунин маблағи калонро барои пардохти маоши коргарони як корхонаи бузург мебурд. Аз вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ба хабаргузорӣ гуфтанд Парвиз Қодиров ва Мирсултон Мирахмедов ду узви экипажи ҳалок шуда аз Тоҷикистон буданд. Ба иттилои вазорат Парвиз Қодиров ҳамаки як ҳафта пеш ба Судони ҷанубӣ рафтааст. Бародараш аз мақомоти тоҷик барои овардани ҷанозаи ин халабон кӯмак хостааст. мақомоти Беларус боздошти ташкилкунандагони эътирозҳоро давом дода шуморе аз чеҳраҳои шинохтаро бозпурсӣ намуданд ки ҳадаф аз он мутаваққиф намудани эътирозҳои давомдори бидуни собиқа дар таърихи Беларус аст. рӯзи 23 август камаш 100 000 нафар дар эътироз ба идомаи ҳукмронии 26-солаи президенти Беларус ба кӯчаҳои Минск баромаданд. Барандаи ҷоизаи Нобел Светлана Алексеевич ҳам ба шӯрои ҳамоҳангсозии Светлана Тихановская шомил шуд. Тихановская талаби асосии мухолифин исрор меварзад ки интихоботи 9 август саршор аз тақаллуб буд. Алексеевич 26 август ҳамчун шоҳид барои бозпурсӣ ба Кумитаи тафтишоти Беларус даъват шудааст. Кормандони полис дар шаҳри Москав як шаҳрванди Тоҷикистонро боздошт карданд. Ба навиштаи хабаргузориҳои русӣ дастгиршуда ба он муттаҳам мегардад ки мехостааст тавассути пуфакҳо ба боздоштгоҳи Бутирка маводи мухаддир интиқол бидиҳад. Гуфта мешавад ин зодаи Тоҷикистон замоне боздошт шуд ки ҳамроҳи шарикаш бо роҳи ғайриқонунӣ маводи мухаддирро дастрас карда ба пуфакҳо баста талош доштанд ба сӯи боздоштгоҳ равон кунанд. Аз ин мард 3,4 грамм банк ва чанд грамм кокаин дарёфт ва мусодира карданд. Дар нисбати шаҳрванди Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ боз карда шудааст.
بیمارخانه آلمانی شریطه در برلین با نشر اظهارات روز 24 آگوست گفت که رهبر مخالفان روسیه الکسی ناوالنی با مواد از گروه از بین برنده خولین استراز زهرآلود شده است. در شهر طبی این مواد گفته می شود که آن به عصب انسان تاثیر منفی میگذارد. بیمارخانه هنوز مشخصا نگفته است که اسم این مواد چی است، ولی تاکید کرده است که خلاصه های مذکور بر اساس تشخیص چندین آزمایشگاه مستقل به دست آمده است. در اظهارات آمده است که پیامد بیماری معلوم نیست و امکان دارد که تاثیر آن بخصوص به سیستم عصبی بیمار طولانی مدت خواهد بود. در ادامه گفته می شود که ناوالنی در اتاق احیاگری در حالت کم است و فعلا هیچ خطر جدی به حیات او وجود ندارد. ناوالنی بعد آن که در یک پرواز محلی خود را بد حس کرد و در یک بیمارخانه اومسک بستری گردید، روز 22 آگوست برای معالجه به برلین انتقال داده شد. طبیبان روس گفتند که او دچار خلل‌دارشوی متابولیکی شده است، ولی یاوران ناوالنی گفتند که احتمالاً او بعد نوشیدن چای در فرودگاه تومسک پیش از پروازش به مسکو زهرآلود شده است. مرکزی نظارت بهداری شهر خوجند با نشر یک مراجعتنامه از افزایش موردهای بدون نشانه‌های خاص کووید 19 نگرانی کرده است. مسئولین میگویند بعضی از ساکنان که در میان اعضای عائله‌شان کرونا ویروس آشکار شده است، دیده و دانسته همه روزه به کار و جایهای جمعیتی میروند و با این عملشان به سلامتی دیگران خطر ایجاد میکنند. همچنین ساکنان شهر در توی مرکه‌ها، جایهای دلخوشی، بازار و مغازه بدون نقاب و فاصله گیری جمع میشوند. چنین بی‌پروایی شماره بیماران را بیشتر کرده است. مقامات بهداشتی شهر خوجند از ساکنان و مهمانان درخواست دارند که توصیه‌های پزشکان را جداً رعایت نمایند. این آگاهی در حال صدام می‌دهد که بنا به معلومات وزارت تندرستی تاجیکستان در یک شبانه روز گذشته باز یک نفر از کرونا ویروس وفاتیده و 35 حالت نوی گرفتاری به این بیماری ثبت شد. در مجموع تا امروز 8346 نفر آلوده کرونا ویروس شده، بیش از 7000 آنها شفا یافتند، 67 کسی دیگر به هلاکت رسیدند. در صحبت با خبرگزاری ریترز، مسئولان اداره حفریات شناسی اسرائیل خبر دادند که هفته گذشته اثنای حفریات یک کوزه تنگه‌های طلایی دوره خلافت عباسیان را پیدا کردند. وزن عمومی بازیافت 845 گرم را تشکیل می‌دهد، ولی ارزش واقعی آن به مراتب بیشتر است. تفصیلات از اسکندر خواجه میرزاده. جوانان اسرائیلی یک کوزه سرشار از تنگه‌های طلایی دوره حکمرانی عباسیان را پیدا کردند که زیاده از 1000 سال پیش در گردش بودند. کوزه با تنگه‌های طلایی در مناطق مرکزی اسرائیل در تاریخ 18 آگوست یافت شد. اداره حفریات اسرائیل میگوید قبل از آغاز ساختمان بنای آنها تصمیم گرفتند که آنجا را از نظر گذرانند. مسئولان اداره حفریات میگویند معلوم نیست که چی شخص این خزینه را در داخل کوزه در زیر زمین پنهان کرده و با چی سبب نتوانسته است آن را از پنهانگاهش بگیرد. آز کاهن به حیث داوطلب در حفریات اشتراک کرده است. من در مکان حفریات زمین میکافتم. وقتی خاک را با کلند بالا برداشتم، چیز شبیه برگ به نظرم رسید. آن را پاک کردم و دیدم که تنگه بوده است. ابتدا 3 تنگه را دیدم. بعد عمیق‌تر نظر کرده پی بردم که در آنجا تنگه بیشتر بوده است. کارشناسان ساحه حفریات اسرائیل میگویند در داخل کوزه 425 تنگه طلایی دوره عباسیان که برابر با 24 کرات می باشند جای داده شده است. با گفت دانشمندان اسرائیلی صاحب این تنگه ها در عصر نوح امکان داشت که در گرانترین محله شهر فستت پایتخت مصر در عصر نوح برای خود یک منزل با حشمت خریداری نماید. با شروع سال نو تحصیل در تاجیکستان کمبود مکتب در محل‌ها دوباره داغ شده است. در یک هفته اخیر در این باره رادیوی آزادی از ساکنان دهه پالدورک ناحیه کوهستان محجا و استقلال شهر وحدت شکایت گرفت. مقامات در هر دو منطقه گفتند طرح ساختمان مکتب‌های نو است، ولی به سبب نبودن مبلغ کار به سستی پیش می‌رود. باشندگان دهه پالدورک گفتند مقامات 2 سال پیش مکتب دهه را به سبب در حال صدمه‌ای بودن ویران کردند، اما در این مدت مکتب نو نساختند. در دهه 2000 نفر زندگی میکنند و بیش از 300 نفر آنها خواننده مکتب هستند.
و حالا برای شما از قرب اسعار خارجی میگویم که از طرف بانک ملی چنین تعیین شده است $1 10 سومونی و 31 درم، 1 یورو 12 سومونی و 22 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی رسو 138 سومونی و 50 درم مقرر شده است. بینندگان عزیز، سپاس که تا این دقیقه ما رو تماشا کردید. من 3 ساعت پس با خبرهای نو در خدمت شما قرار میگیرم. روز و روزگارتان خوش.